Ini TPF ni berkakti hai press meet ni bising tei joto lukurok bai seng hai ni tini makreng pika tani ingkangke tini seng joto no sai mana hai ngha kotor ni borok rok ni man bantani sal Human Rights Day World International Human Rights Day tini 10 December o salno tei bisi brom no TPF asai fru ni simi o salno seng observe khai phai tei tei pra hawa seng kaisa tiprahani sa besangi sengjesini rights besek violation khajak dong human rights ni andar se indigenous people rights ni je article kabang ma tongmani abo seng besek violation khajak dong tini jorati seng kaisa rights te mankha abrong tegi seng bisi brumno o salo seng kokti saga khorangti saga te aboni seng khorang kaplai bai sini rights ni demand khayo te je violation khajak tongmani tiprahawo abro tegi seng protibad khayo Taklai o sal 10 December no beseng omo haikena klainani tongmani piawasini kabang ma program ni besebo thangka Delhi Movement thangka full all TRIPURA strike aboroni bisingo kabang ma sabjak tongmani bangai te watui ni bangai bu tinini o salo seng kotor klaigi je o salno observe khaigi sini kabang ma violation no tigi kok sanani khorangti sanani tongmani obno seng tinini salno tinini jorago o salno narik malia abni bagai puilana seng joto lukurokno tinini o salni sobani sibai te prahani te prasaroni khorang kaplai te violation khajak mani salno seng tinini salo khorang tisawi seng joto palbaksa khlai kuthumaya phano tinini salni juda salo seng o salno saklainya bagai tini seng orma Sakha Nikabni bagai 10 December no seng tinini salo no o salno seng lobnani tongmani te o khorang no seng tinini bisingo seng joton is like kaplai ke sanani tongmani fiaba tinini o salno seng tinini o karui 16 December 16 tarik December seng lately seng baksa advance program khaige baksa ba ठीक time no khaige baksa ba lately ma khai mani tongo neke ठीक oba haikene seng advance Christmas ro gwa shushu khaige late amoro ma khai program bo ma khaige Oba haikena taklai ni jarago TPF ni soba betang taklai yang tongmani bai belai kena seng Delhi ni mia horo sopai ba me ha mia fung sopai bi ma hai anong belai kena time taitung thangmani bagai seng sini tini ni salno seng human rights day no kaham klai yasagi mansuk dia jorani bisingo abni bagai late li seng abno kaham ke o salno observe klai nei 16 December boni bagai joto lukorong kobagu 16 December hatei dofano hamjagai tonai oti prahani joto luku Oro political, non-political, jot organization sing kobogo, o salo sing o hawo 72 years sing busuk violation khaijaka, busuk torture khaijaka, busuk murder khaijaka, busuk injustice khaijaka, tak jorati busuk justice mayangka, te tabok jorati busuk jorati sini case pending otong, tabok jorati bo borok rongni case bu bobotei jaga otong, aborong bebak sing jesek mansa kale khenai o 16 iskan te abono sing khorangti sanai te o record no sing National International Human Rights Commission संग्रहनाय ते अब India government no aboni justice ni bangai seng krak lagi abono seng soba Palaijaknai abni bangai no o salo jo tono no je victims ni family o hawa asai seng sak bai thangni hawo theibai bu uthar jagai bu rape khaijagai bu fact incident accidents na jagai bu postmortem record hamya sijagai bu seng mungsa je justice mayang tongmani aboroni bebak record file adino seng Palaijaknai tei boni bagai jotono kobogo je sini o hati prahani ti prasa nirok je dukhoi mai tongnai tabok sorati nironi mungsa bichar kring tongnai nirok ni kothma ke bai gathang torogani nangnai nirok saito saki roma basi nini kusung future bo songroni safe security granting nai abne bagai je nokong dukhamaja birman maja thijak nokong rono seng kobogo 16 ni sekang nirok ni joto datano sungno kisar jadi sengabono national international joto jaga wono seng abono highlight khainai te aboni justice ni bangai seng soba thakla yaklai buskango te bekrak ketlangnai abni bagai no ojorano seng tini te kisa jora bo mana rakha boni bagai ne seng tini puila ne saklai ge tini ni human rights day ni salo joto te prahani te prasarok no kha khama maya for tani khange sengsar ganangai human rights no
security grant tirana ni bangai o sal saklai jaga phiaba tabok bo tipra hani tipra saro kaisa rice beseng entertain ma khaya kho kaisa rice beseng enjoy ma khaya kho amni bangai ni jen hawa tongoi political rights economy rights social cultural rights phiaba ni seng kamakha abono tak te waise revive khanya ni bangai abono te waise achievement khanya ni bangai soba seng tabok sengai tongo taboni youngster ni ngai TPF tipra peoples from 2014 is simi se continuous ni soga khai tongani nirong ni hamari bai nirong ni hamjak ma bai nirong ni suba subai te hasala tongui diagi tongai te o hama te o sangsara snam naisa tak naisa ishwar ni hamari bai TPF ti bubus kango krak te kotor chobat langnai te apply khainai obani nahar mungbai ne obani kobong mungbai ne tinini saklai mang buskane 16 December lately observe khaijak ne human rights day organized by Tripura People's Front. All are invited. Jotore invited individual into social organization all political parties jotone sing invite khlai nargo. Ike te kaisa arani loge no tini hambai pai khlai amarogo thangnai. Sing Delhi go jokon sing Delhi movement bagai thangai tongo jokon flight o kasaga apra sang news nugo je khorok nei sini tsr butharjak mani. Abona flight o jokon kasaka nu khamatra na sing tamhosnai berai kene shock nangkha. Asomsa Delhi wa thangai kok masab laikha tei ni dini bisingo no sang press meet khai nirogno Delhi tong to ni kisa ma saur kai rang sma khai markha loge ne sang salsani ulone sang sara Tripura strike ma call ma khalekha tani khangkai sang jepro sini oinei khai jaga apro sini protibad basama tongnai ani robo siko khapna phaikangkha ang jesu khorok saphane nok phangai tongthung ang siko khoni ma oxygen abo ani duty siko bo busuk phan kare abone kirina ni kokya abone siring tongna ni kokya nok khang ke sikok khunai nung awas mati sanai te sikok mar khlainai protibad basama tobnai oinai ni protibad aboni basano TPF nenge all Tripura strike call khaijaka joto hani lukurokno tini belai kena hambai te sobani simai maya par o hawa asuk ken injustice khaja tongani sini borok niro kaboni kha nangmani te kha yopani te niro ni kha dungui tongmani abo jottono focus nukha asalno kaham kreng khlaigi sing jottono obonno support khaika te obon fully success honai mana sini bkha khamani जों जे फोकस खाइमाने ते जों चिनि इनजस्टिस खाइजा तंमाने जे खा दुमाने आबनो जों बन सक्सेसफुल नि बिसिंते जों फुनुखा अ बन खाइ सक्सेस जों चिनि जस्टिस मा हाया किन्तु जों प्रतिबाद भाषा जों खरां कप्लाइ के तिसागै मानखा अबनि लगे चिनि गोबां मा खाइथाइ दंखौ चिनि अबनि लगे गोबां मा खाइथाइ दंखौ जेफ्रो जों खरां तिसावानि नांगो जेफ्रो जों कलमरावानि नांगो जेफ्रो जों प्रतिबाद आन्दोलन खाइनानि नांगो जों आबनो मा खाइनाय Abni bagane TPF continually sing khai tongo te khai thangnai te victims sinu khungro jodi singno subakhe victim nisnu khungro jodi justice manani bagai borni khaos rangma tongkhe victim sinu khungro legal side digi kolom ni side digi je fa side digi sini jodi ne nirok subasu manani musugui tongkhe kabangma sing sini homayang mang nu hormayang mang nirok bai sing communication kering mana nironi tamrai kothma sija yangai mana nironi kothma record kering mana phiaba o media ni bisinti ang sanai joto sini o media ni bisinti nirok no ang saklai jaga nirok TPF bai juga khai nironi joto data no nirok jadi itihas record khai o hawa sing jesu injustice mani kaisa fana sing abor yakaria sini hani kothmano sing kathang laibu ma sei kalangnai o kathang laibu mani sini kusung gosong no kaplai khainya abne bagai nirok joto no kha kasang mai kha kotor khlai do phani soba go nirok joto no pal baksa khorang tisanai pal baksa phando na yang khakau te kaisa sanani musugu TPF ni movement Delhi go sing je tamrai protest rally protest gathering je khaimani nirok nukhona kisa masa sini media ni bisinti sing kabangma media coverage khali mani tani khake media ro bai sing belake communication tamhos nei tai tung lai thangkha abni bagai media ro kabangma thangi sogui mania sing mahani media ro jorani bisinti information ro mania abni bagai media ro kabang coverage khaimani bisinti phana nirok nukhora kisa pasani bisinti phana media ni bisinti nirok nukha Delhi go je sing demonstration khaimani te protest rally khaimani tani bagai Tripura hawo injustice gadukma je romoi tangmani abani sing justice naigo te Tripura go dakti ne NRC implement thong राष्ट्रपति शासन जारी रगोई NRC अपडेट खाइगई legal citizen genuine citizen no तुइगई ओ Tripura हानि rule and regulation चालक जाना थुं माने सिं जे डेपुटेशन दै तंगमानि ते जे बरक रो ओ Tripura हावो culprit साम खाइ तंगनाय रो बरना exemplary punishment ते बरना फांसी order होया साक सरतै TPF नि सोबा खरां थागिया ते अब हाइखेर जे साक सरतै ओ Tripura हावो ते जों तंकसां फाया आबनि बागैनो Tripura हानि Tripura सारो तंकसं खाकसं बर फियाबातिनि
Bangladesh intruders ni tong nungno serenggai borok bai tongte borok kebang ma borok ni culture no serengkha walainya ni bulai bani sak bai sak simin nok ni kai tamo ho tok la ho phathar ke tamo ho mandi sahai sini borok borok rajniti ni professional klai podre pot tabok sini borok lama borok bui tubu abono TPF firo bui to bunai o hawo injustice bai tipra sano satokha justice bai sing abono borok ni security set to bunai borok illegally babi sengor ni was yeset satok jaka seng legally bono mesem nai abni bagine tipra sa do farok kabang mata bo khasia ko tongko lam korojak tongko TPF ni samungno te TPF ni sobano kabang ma borok ni yasak ma ya tongko ma busia tongko abni bagine rokno bo barbar sajaga omdi hai tamhonai kaham ke busi gei taboni 2021 so taboni 21 wo joto no kaham khlai gei once of the te kaham khlai ni rok sak bai thangno capability ta capacity bilap khlai di sangsani biskango sugya sia butua te prasarok ta nukjak thung abni baine joto rajniti leader phangthung joto rajniti follower phangthung joto organization phangthung joto no ang kobogo o triprahani maturity organization maturity leadership maturity public supporter create chung ma khainai sing sini dofano rajniti ni ବ୍ୟବସାनी professional dofano kabang maseng oroi proisnam ka bulaithani walaithani toklaithani simi encourage rokha kintu soi dofani tahusnei sukjak boroketi salayani seng belaikene kebel nukjagai tong abni bagine sini sra yang starokno lama pore tiklai hat ei dofani bagai soi kaham ke jasai khegi samung khayeni te suklainani abni bagai seng jottono no kobokjang te kaisani ro sanani musumani ke hai tinini salo belaikene khaksang ma sal te tahone khaduma besal tinini salo Punjab ni Amritsar tabok program solai tungu aro 5 nationalities aro jagao tabok meeting tungu a jagao bo Tripura ni kaisa aro nigo participant khai tungu tini aro nigo TPF ningai leadership aro participant khai tungu aro 5 nationalities attend khai tungu je o hawo sini asai ma hawo Indian hawo asai gei jani state bahai ke beseng sini rights violation khajak tong human rights violation khajak tong gross human rights violation by keng tong jani protected state jeban tak grom di naga o seng nuk tong khaw sakango bnirong nukhona naga o besek tabok bahai ke bok tiklai notice aspa ain lagu khaibani ulo besek jorati notice borok ro dukhoman kha tei naga ni tabok o jorago omti haing tongman jorago besek nagaroni bebak ni je borni birmanno seng solidarity tei borno seng khamani ya parhoro tei borok bai seng kaham ke tayap tongo tini beseng sini naga ni team bthango Amritsar Punjab tei TPF ni team tini thangjak tini aroni go joto meeting nai tei naga 6 tongo tei Tamil tongo ama haike Kashmiris tongo ama haiklai gei 5 nationalities tini asogui bobo stage of bahike bajani stage of bomb tiki violation khajak tong abono sabnai tei abono kotor khlai buskango tei sini rights violation ng jatong manino kaisa subasu khalegi abono hasil khaine ni rights no guarantee ro nyani bagai kok sabai tong abne bagai sini orningai vice president song thangja abne bagai okka soba bahaine sini thinang ni bagai tei odofani bagai belaike apply phanungi phainai angkha khaige buskangi 16 je program ho joto hati dofana hamjaknai joto no khabai khokbai subanai tei irok manjaknai je mansak sing tini ni bisingo nirok no saklaigo a jorago nirok joto no phai manjak phadi a jorago sini injustice ni kok sing sanai te a jorago sing joto si praho violation tomani abani khorang sing ti salai te abani justice ni bagai sing joto khorang palti sanai abani bagai nirok nini khawo thansa hanjagai tongkhe kok kok samung homung sobagosi thansa ngdi thansa hamjaknai ro je thansa hamjaknai ro sobago thansa ngdi sobago thansa mari phunudi abani bagai masawo thangnai strike bo ang nukha TPF strike da kokha asuk butharjak toktarjak tongmani sing khatumnai jak joto pal khlaigi khorang ti sathang strike joto pal baksa ke fighter kebo mungsafana arni go kok sanai krikha joto ni kha khamani thansa nukjaka tei bonno bu joto nei tamne bazar hati school college sini je borok to faro joto kha khama bai thansa ke phunukha phiaba sing nukha arni go kaisa political party adino party rally rok declare khalikha abo tamni thansa ni mari de je pro Nagaland no kaisa ni rok ni example Nagaland no butharjak mani tegi bon khalai tu apro rally khlai tu ya je pro kaisa mo thafana kaisa amon fana protibad basa आंदोलन खालायखा नों हामजाखै आरो सापर्ट खायदि
मान्या के बा स्ट्रिंग तंगदी आरो ते तुमानि जुदा प्रोग्राम खाइगै आरो निगो ताम हसनाय निजेनि बिसिंगो दिसयुनिटी तामनि फुनुबा यांके सागो यूनिटी हामजाक बाय होनै यांखाय सामंगं खांखाय सोंनोगो आरो फेलायनानि जों जालखायलायनानि आबनो साकथारमानि सोंनोगो आबनि बागै तिब्रासा दफनो बार रिक्वेस्ट लायगो थानसानो हामजाकदि सय थानसानि बखा दंदि गबै गथारनि बखाबाय थानसानि सामंगो थानसा फुनुबदि बसनानि 6 दिना आं वानसगो निरो केबें मा तंगला जदि निरोनि बखावो थानसानो हामजाखे तमो निरोनि बखावो थानसानो हामजागया बुखबायसागो थानसा यांके ताहनाय अंक्ला ओखे तामहसनै बुसु वालायबोया वारायसागलाय मुंखांखांखाय निरोनि सामं ते हुमुंबाय क्लियार सिजाक फिनाय आबनि बागैनो जतनो जों अहानि लुकुरक ताबो आमजगना करंखा बेलायके अहानि लुकुरक ताबो सिसाजक झरा दुखमामानि जों तेवायसा आबनो मैतो खलाइमामानि जरा मैतो मानमानि जरा आबनो जों बसकानि सालो काहाम करंखायि जों जतो सिनि अ त्रिपुराहानि इनजास्टिस संगा तंमारगो जों काहामखे रेकर्ड फाइल खालायनि ते कैसा को त्रिपुरानि गभर्नमेन्टनोबो त्रिपुरा गभर्नमेन्टनोबो आपिल खालायगो जे दिनैनि अ प्रोग्राम नो जों लेटली ऑब्जर्व खालायजानाय 16 डिसेम्बर लेटली ऑब्जर्व खालायजानाय आरो जतनो काहाम करंखायि सुबा सुखायनानि बाङै आं कबकमों नारग जतनो हामबाय तेसबानि सिबाय मैम 16 तारिखो बो जगह बो थायं नाय बसाय थाय मेन सेंटर खांखा तो सिनि जतनि स्लाय मिडिल सेंटर खांखे जतो फाइथक मानि के खोमलंग आबनि बाङै खोमलंगनो सिनि फर्स्ट चॉइस खोमलंगो नारग जागनाय